kase nimdien trust ho no ekoko wie bone anam e na ba akankasem so ayesu wani ti bebra ma aponche ache yes dua simuram na acha mechia wo aponche gina na wo chia no go ni ate abro so. What is the motive behind all these things? My din kanka say I don't support corruption and they mean support it na de tie nie usu be ye expose me boa one who say nkrofo asma me ka mo say tie ne mpa chom ka say national officer be ye Dr. Bawumia campaign or your vice president. So be a back can be I have every right to defend and project him. Delegates no team and no must have no one to Abamana. Some me defending as the vice president. Now the question is it because of you say Ghana for MPP, the new patriotic party, Ghana for be a bossy said Dr. Mahmoud Bawumia can take over. That's the question. Kofobi Same. Until me bisa wa hano. 2. Opeso ogu papa nanimu asikosi say. 3. You see Islamic Bank, right? Ananya sa. Aha. Ah, ye nim so na ye EMT, economic management team no. O ye EMT penny chairman no. Nti yen kan yen fa na me frafra ne nanimu wase ana. Ye bisa wi a na the last question me bisa ne say. Adentina video no was taken and I said it was filmed in 2018 with way more than 4 years down the line. I feel na way year P. Now you be catch there see real video no na. And I say more careless because we are damning video about a whole certain vice president. Now so the video no buy and on call no we are cotton wajiska because I read it free PDB page. The comment be no any say omu real video no koto na say we careless omu real no obi afa no sare brem or say onipa no fine no mahwehwe no mahu and ye Ghana ye de omu di aban atam ya no kosan cute tententin ja omadwuma ho e be free offices corporate omu free office e be free omu ne omu ton ho e be free omu ankasa personal business e ko queue national theater omu tifu a ye boye de me fu boye de me ba mbanda mienu so be sani mu ma am de akoto banda 2 so on the mention but nipa nya adaje kodi queue no so say omo kohwe expose e de na free mu pai. It's about aban we ka so be ye we wa anye we ye mouthpiece for NDC we ye campaign team manager jo mama na say yura kwabra don kwa you say ye campaign manager mo omo ana wo na afi na be botonton sansan e wo national theater say ye ma ye friend say nana dan kwa kufu ado ka so be ye we obe ye MPP for ka so be ye say omo anye ohwe time ya ka se ye ma na nye wo ho no kra na hu kasa de ba ye e kamia kwakoye say omu take MPP leniency to be we your weakness because I said MPP dey ye kokan na omu be ye de say na mo intimidate nkrofo na ya jam na and this time you omu man kwan they won't allow him but akwakodu sa say ye wa ban mu na nkrofo bi pese omu tena ba bi no omu hyemra nsem duma ye se ye ni so omu ma ye 10 commandments ye ni so ye wa ban mu we have the power now because ye wa power o bi hwe me na ne bubefo a and this for mbam page omu mpema sem so da bi omu tim page mo to wogede so nipa ne o wa ban mu power ni bibia your mama had everything at his back and call but at the end of the day he lost by this time no chairman na wontimi ko hyemra ma omu never ala isago wontimi ko hyemra ma omu da demonstration kra ne de patapa ne ye de na ne ye de kurom ha ye ne ye demonstration we ne ye ne abo obi abaso and this time but so obe nto yi we no mom ko hwe no audience no ko hwe no ana man tupunu no ko mom birim no kora bara dia me de betufu ne se hwe ya wa ban mu ho me ni aban mu me ye party aduma when I say me ni aban I don't hold a government position but me wo party position ti me som party me som aban no so unya dibre bi a wo ho ade ba akuni so unya akwanya ba join e ba di pani bi anamon so a don't be too excited. Kawano pado. Shut your mouth. One on a cartoon. 2. Unya kwenya bedi penny bi achia. Do not make assumptions for him or her. Say where they obi obeko dibre bi ntimi susu se. Ebi obi nim bedi nkomo bi a na se obi pa kwenya akono ho. E no hu se adwene ne mu emre. Ntimi mra ho ne medi nkomo. Na wa azumi se obetimi menya we koma na. Onko a percentage of 20%. Why are you greedy? What is sika ho say ko sika ye dey? Is it not the vice
what do you call it? The deputy finance minister. Only say me hu ne da. Oni mo bia na de ba ko no say ne papa legacy ojato ho no. They say na akoya allegation me mpese betena ha na ma judge say akodi papa na ono so hye ongo no special prosecutor akodi ne nsam. Ono ba e ongo nkwa no ho hye. Akodi ne nsam. Enti ye hwe ba bia twene no ebekwa akoduru si ye bo am na tete. Si ye mo ma ne tete. Ono ongo nkwa no ho hye. Ye bo am na tena so ne ko. Akodi ne nsam. Pacho what you say? Say they watching aje di mboaten for mo aje say wie court kora say daily beba mu say di o wi ase ade ba ko ne say wonko adidi a say bo nko shete yo ba ko fon su didi akro mu nyede ba ko fon su didi akro de ani bre ne otan ene ya na eba and na me last point I make me di two other appointees no for no say enye sika bia na de ye shopping o Dubai mpacho enye sika bia na de ye shopping o Dubai na Bawumia tini baby. Na papa ni mo nyamfo say. Or your vice president. As at now he has not declared so beko. But obia ni say ye dey ya or your vice president there. Wa bone bra. What's the integrity a odi wo wiase ne say. Eno kwa ne ade ehia no. Na ni mo nyam. Hwe when your integrity obi e integrity. You corrupt omuntimi nkan. Ah, wose me ya point me your odwanfuna na say. Hwe wo ye nipa ohun, wo ye nipa. Na wo be ye public figure. Oba ye leader, your integrity, your fame, your popularity, or respect, and your dignity, Yama 5 Amakan should be protected. You don't joke with it. It would tell baby no azumi say papa be call elections that chinti no. Me nkoka bibi na mkope. To scan on the bank on ka say nkrofo bi na be sini so. Mr. President, we dey come dey me so me dey support campaign nti wadidi wa ha odidi wona na do asa ko didi be oh yes sir enkrofo bo mpaye no me mpaye system ni bi be kan ho e dey na kire say sika no kro dia Bawumia sabeka exactly it has happened papa ni mu hwe wakoka be kan and the question is enkrofo bi so share kire na na fabra because they also have elections to run wait every and they have contest too. I mean is that the question we want to ya waba ya ma vice president na memo akasa ya ma deputy minister wunim party ni bia e bia apart from omo de man with the greatest of respect e bia omo de man na animo ni je di for what me din kura bi kura ba TV kura na omo no so no omo kabro funtie local stations na kasama form for ne tin kura omo nya da je nhwe e bi kura me na for flight kura kokuma se na ya kwata kura de pemini no wonya wadwe so be share party ni bia na na di nkomo wo de wadwe post na wo bi wo ti sika ho se kopeska e ba sa na nkomo bi enkrofo bi di se ani bre ya abam on wani nso de wo no na ya ye no kore because yete yi e kom do pa ye mfa ye na adu ye nsa du ni di so kura kom no na ye benefit e kom no ye ayi ni bi ye dollar gu asa kra na e be kasa na uyi se meti yi fa so obi abeche $100 we will be happy but yan kasa bebre na we that be yes na wadi atom dan kan for her that be papa no bobi to what you say oba be bobi utira ye ade ana papa ade ana nkamampani be shama e be yama ye wradu bua me kai mra bia na obetwa komampo ana 1996 okay 92 mu ho no be snako na mja keje tia na force gu me nsaso na mto force ye fre wo 18 na wo ni pa na gu keje tia bonte so ye twen say moto plane kura ba betwam hwen wa kwa me ye ne age no eno kwa keke it wasn't way na hwe 1992 I don't know his age I don't want to know na wo mfie se na akọ school na atenye ne ba ye ene monyama de be show papa ye de ahyew akọ eni no o ka brofo de ye kan nyina won tintie na mam kama sam won